Ibihe byiza cyane kuri mwebwe mwese bakunzi ba MK Sports TV, tubahaye ikaze rwose mu makuru y'imikino ya nonaha, aho tugiye kurebera hamwe byinshi bitandukanye ndetse n'amakuru menshi abakomeje kugenda avugwa hano mu Rwanda. Turaza kwibanda ku makipe atandukanye ndetse no ku bintu bitandukanye, imikino itandukanye, ni segment nshyashya ndetse n'uburyo bushya tugiye kujya tubagezamo amakuru y'imikino. Tugiye kurebera hamwe byinshi bitandukanye, rero icyo ngusaba ni ugukora subscribe, ugashare ndetse ugatera n'ibitanga n'ibitekerezo byawe kugira ngo tujye tubona byinshi tukugezaho kandi byinshi byiza umunsi ku munsi. Nitwa Janvier Mukama, iyi ni MK Sports TV. Birumvikana ibintu byose bigomba kujya mu buryo ndi kumwe namwe, mugakora subscribe. Mbibutsa ko iyi ngiyi yari yahoze yitwa Sports Reporter Media, tukaba tubagezaho amakuru y'imikino menshi atandukanye, by'umwihariko amakuru yibanda kuri ekipe ya APR Football Club. Aka kanya tugiye kurebera hamwe byinshi biri kuyivugwamo. Ese transfer ya Emmanuel Arnold OKWI mu kwezi kwa mbere nk'umukinnyi w'ubuntu bimeze bite? Turaza no kurebera hamwe ibijyanye na deal y'uwitwa Richard Kilongozi, akaba ari umukinnyi ukomoka mu gihugu cy'u Burundi uri gukina muri ekipe ya Kiyovu Sport, bite ko yatangiye kuvugwa muri ekipe ya APR Football Club. Turaza no guswitchinga twerekeze mu Mavubi. Ese abakinnyi ba ekipe ya APR Football Club bari gukora imyitozo mu Mavubi inabahe? Byose turaza kuba tubigarukaho, ndetse tuze no kuba twerekeza mu bijyanye na CAF ndetse na cani ya 2024 igomba kubera mu gihugu cya Kenya. Ese niki cyahindutse kuri ibi byose? Nibyo tuja kuba tugarukaho, ndetse turaza no kurebera hamwe mu bake baba ekipe ya APR Football Club, dore ko harimo ibintu byinshi bitandukanye, harimo amakuru menshi abari kugenda avugwa. Icyo usabwa ni ukubana nanjye gusa, ubundi ibintu bikarushaho kugenda bigenda neza cyane gatanu kuri gatanu. Ibyo byose ni ibihari ndetse ni ibivugwa. Turaza no kurebera hamwe kandi ibijyanye n'amakuru avuga ko umutoza wongera imbaraga wa ekipe ya APR Football Club ashobora gusohoka muri ino ekipe. Ese ekipe yamwifuje yayisubije iki? Ibyo byose ni byiza kumvira muri iki kiganiro kiza kuba ari Kigali. Ni ikiganiro tugomba kujya tubagezaho amakuru y'imikino menshi. Ni Sports TV azajya kugezaho amakuru menshi abakomeje kugenda avugwa hano mu Rwanda. Nabikubwiye cyane, nitwa Janvier Mukama. Icyo usabwa ni gukora subscribe kugira ngo irusheho kugenda bigenda neza gatanu kuri gatanu. Muraza kunyemerera twerekeze duhere muri ekipe ya Rayon Sport, tuze gusoreza kuri ekipe ya APR Football Club, ariyo tuza kwibandaho gatanu kuri gatanu. Iminota myinshi turaza kwiharira ekipe ya APR FC. Munyemerere duhere ku yandi makuru akomeje kugenda avugwa hano mu Rwanda mu bice bigiye bitandukanye ndetse no muri segima zitandukanye. Duhere mu mukeba wa ekipe ya Rayon Sport, turaza kugaruka kuri byinshi bitandukanye. Ni ekipe ya Rayon Sport iri kwifuza abakinnyi benshi batandukanye, ndetse iri mu biganiro n'abatoza bagiye batandukanye, by'umwihariko abifuza gutoza ino ekipe ya Rayon Sport, dore ko uri kwitoza ari umutoza wungirije Mohamed Wade. Ibyo byose nibyo tuza kuba tugarukaho. Nanone nibyo tugiye kugarukaho nonaha. Ekipe ya Rayon Sport kandi iri kwifuza umutoza Roberto Oliveira Goncalves do Carmo kuba yagaruka muri ekipe ya Rayon Sport. Gusa aka kanya ikigaragara ni uko uyu mutoza bishoboka cyane ko ataza muri ekipe ya Rayon Sport, ahubwo akaba agiye kwerekeza muri ekipe ya Power Dynamos mu gihugu cya Zambia. Ngibi bikaba bije nyuma yuko yirukanwe muri ekipe ya Simba Sports Club nyuma yo kwandagazwa na ekipe ya Young Africans yamutsinda ibitego hano byose kuri kimwe. Ngira ngo ibintu mwibuka cyane n'umukino wabaye ku munsi wo ku cyumweru, ubwo amahirwe ya Robertinho kuba yagaruye ekipe ya Rayon Sport akubiye gake cyane, ndetse n'ibintu bikubiye gake kuba uyu mugabo agaruka gutoza ekipe ya Rayon Sport. Ekipe yagiremo ibihe byiza cyane cyane igikombe cya Champions ya Rayon Sport iheruka ari igikombe iheruka gutwarana n'uyu mutoza ukomoka mu gihugu cya Brazil Roberto Oliveira Goncalves do Carmo. Ibyo byose ni ibihari ndetse n'ibiri kuvugwa, nibyo turi kugenda tugarukaho gatanu kuri kagenzi ikako. Turaza kandi no kuvuga muri ekipe ya Rayon Sport abakinnyi benshi baraza gusohoka muri ekipe ntagiye, ubwo bankajwe imbere na Rwatubyaye Abdul Kimoto ushobora kwerekeza muri Kuwait, birumvikana. Ndetse tukaza no kurebera hamwe amakuru yandi asohora. Karisa Rashidi aramwerekeza muri Libya, ndetse harasohokamo na Joachim OJERA, nawe araza kuba asohoka rwose muri ekipe ya Rayon Sport. Andi makuru aravuga ku witwa LUVUMBU Nzinga, nawe amakuru aravuga ko uyu mugabo
akaba nashobora kugenda akava muri ekipe ya Rayon Sport muri uku kwezi kwa mbere bitewe na performance nziza ari kugenda agaragaza. Nako kandi tuza kurebera hamwe byinshi bitandukanye, kandi Rayon Sport iraza gutandukana n'umuzamu Hategekimana Boneri, umuzamu utarahiriwe cyane muri ekipe ya Rayon Sport, aho yari yiteze kuzaba umuzamu wa mbere kubera hari akiri umupeti muto cyane Akizimana Adolphe, ariko aka kanya witwa Simon Tamare akaba yaramaze kuba yigarurira umwanya ubanza muri ekipe ya Rayon Sport ku ngoma y'umutoza Mohamed Wade. Ibyo byose ni ibihari muri ekipe ya Rayon Sport. Ni nako kandi uwitwa Rudasingwa Prince ari gukora test muri la TV ya ekipe yitwa Liga Football Club, nawe twabaza kuba tumenya ibye uyu rutayizamu kiri muto w'umunyarwanda. Byose nibyo tuza kuba tugarukaho. Turaza kandi no kurebera hamwe Rayon Sport irashaka umuzamu Kwizera Olivier, araza kuba asimbura witwa Hategekimana Boneri. Bivuga ko umutoza yamereze rifano umutoza muri ekipe ya Kwizera Olivier ubu bo dore kari amakuru ahari ntago bameranye neza cyane. Rero amakuru arakavuga ko Rayon Sport atangiye gutekereza kuba yazana umunyezamu umunyarwanda Kwizera Olivier kugira ngo aze kuba yayerekezamo 5-5. N'amakuru menshi turi kugenda tugarukaho. Nako kandi tuza kurebera hamwe byinshi bitandukanye. Turahita twerekeza mu bakeba ni AS Kigali, bari kuvugwa ko mu minsi mike cyane witwa Kasambongo Andre aza gutandukana na ekipe ya AS Kigali. Hakavugwa abatoza batandukanye barimo Jimmy Reize ndetse n'uwitwa Haringingo Francis Christian, na cyane ko ari umwe mu batoza bikwifuza gutoza mu mujyi wa Kigali nyuma gutandukana na ekipe ya Sofapaka yo muri Kenya. Akaba ari ekipe yamusezereye birumvikana. Akaba ari amakuru ari muri AS Kigali. Kiyovu Sport bikomeje kugenda bidogera abakinnyi benshi ntago bameze neza ndetse nubwo bishimiye current situation cyangwa se situation bari gukoreramo aka kanya muri ekipe ya Kiyovu Sport, dore ko kubona umushahara bikomeje kugenda biba ingume bitewe n'ubushobozi buke ino ekipe ya Kiyovu Sport iri kugenda igaragaza ndetse n'ifite muri aka kanya. Akaba ari muri ekipe ya Kiyovu Sport kabisa. Turi kwerekeza kandi nanone muri ekipe ya Etoile Dorese aravuga mu batoza bagiye batandukanye, harimo umutoza w'umugani nza kukubwira izina mu kiganiro cyacu kiza gukurikira, ndetse byavuzwe ko bari gushaka uwitwa Latino yunguyu bamwita Sahabo Paris Latino toza ekipe ya Vitaro yaje kuba hakanira ekipe ya Etoile Dorese. Usakaba n'amakuru avuga ko hari amakipe menshi yo mu Rwanda ari gutekereza uyu mutoza utoza ekipe ya Vitaro kugeza kuri umunota Vitaro yicaye ku mwanya uwa mbere mu gihugu cy'u Burundi muri championnat yaho hitwa Primus League. Nibiri kugenda bivugwa byose nibihari nibyo tugenda tugarukaho umunsi ku munsi, nibyo tugenda tubabwira 5-5. Tweta duswitchinga twerekeze kandi muri ekipe ya APR Football Club kabisa, ubwo twese twigira mu bintu byacu n'ubundi style turacyari mu mikino tubabwira byinshi bitandukanye, ariko nkwibutsa gukora subscribe ugasharinga aya makuru n'abandi bakagenda babona byinshi bitandukanye kabisa birumvikana. Twerekeje muri ekipe ya APR Football Club kandi ari kuvugwamo byinshi bitandukanye, birimo ibyo kuba bifuza Emmanuel Arnold OKWI akaba yazira ku buntu mu kwezi kwa mbere akaza gufatanya na barutayizamu ekipe ya APR Football Club ifite. Nkahita nibaza nti ese koko iza rya Emmanuel Arnold OKWI ntibyahita bica intege iza rya Milton Kalisa muri uku kwezi kwa mbere APR gazategerezwa nawe ikamuzana ku buntu mu kwezi kwa gatandatu muri sama itaha. Ibyo byose ni biri kugenda bivugwa ndetse na deal zigomba kugenda zikinwa mu mpera z'uyu mwaka, ndetse tugatangira ukwambira amakipe menshi asinyisha abakinnyi benshi bagiye batandukanye kabisa. Akaba ari ekipe ya APR kandi iri kwifuza abakinnyi benshi batandukanye. Amakuru ahari aravuga ko ekipe ya APR iri gushaka kwitwa Richard Kilongozi, ngo akaba ari umuhinga mubi cyane ukinira ekipe ya Kiyovu Sport. Uyu mugabo akaba ari umwe mu mazina ari kuvuga muri ekipe ya APR Football Club by'umwihariko muri kwezi kwa mbere, ndetse bikaba ari bivugwa ko bitewe n'umushahara atari kubana ndetse kuvagira muri Kiyovu Sport ngo ahembwe rimwe. Bikaba bivugwa ko uyu muhungu w'umurundi rwose ashobora kwerekeza muri ekipe ya APR mu kwezi kwa mbere. Akaba ari Richard Kilongozi Basombwa, uyu mugabo ukomoka mu gihugu cya Kongo Kinshasa ufite ubwene gihugu bw'u Burundi, akaba ari kuvugwa muri ekipe ya APR Football Club. Akaba ari byinshi birimo ndetse
na byinshi tuza kugenda tugarukaho. Kandi muri ekipe ya APR haravugamo amazina menshi y'abakinnyi bashobora gusohoka muri ekipe barankashwe imbere na Samake na Kuku, amwita Bizimana Yannick utakibona umwanya uhagije, ndetse n'abandi bakinnyi bigaragara ko batakibona umwanya uhagije muri ekipe ya APR Football Club. Amakuru ahari nuko aba bagabo bombi bashobora gusohoka muri ekipe ya APR Football Club. Akaba ari byinshi tukigarukaho, ndababwira ni mukomeze mukore subscribe tuyo twibanira umunsi ku munsi, ari nako twinjira muri ekipe y'igihugu Amavubi itozwa n'umutoza Torsten Spitler Frank, akaba ari umudage kabisa, akaba ari gutoza ekipe, akaba bahamagaye witwa Maxime Wesens, akaba ari umunyezamu tufatira ekipe ya New Saint Gilloise hariya mu gihugu cy'Ububirigi. Akaba bivugwa ko rero uyu muzamu agomba guhita aza mu ikipe y'igihugu Amavubi. Amakuru ajyana Andre Willy Onana Rayandre muri ekipe y'igihugu Amavubi, bivuga ko umusore yamaze kubagarizwa kugira ngo ahabwe ubwene igihugu, nawe akaba ari amakuru ari kugenda avugwa kugira ngo ibintu bishobora kugenda bigenda neza 5-5, ndetse akaba ari na byinshi biri kugenda bijya hanze. Yewe hari ibintu bivugwa ko bashobora kuzana witwa Peter Agobrevor, gusa ni biri kuvuga ko Peter Agobrevor nabo yaza mu ikipe y'igihugu Amavubi akaza nk'umukinnyi uza gufasha umu étranger. Ese mwebwe ibitekerezo byanyu ni bihe? Peter Agobrevor na Onana nibo bakwiye kuyobora Amavubi? Ese nibo bakinnyi bari bakwiye mu Mavubi, cyangwa hari n'abandi bagakwiye kuba baratekejwe kugira ngo ibintu bishobora kugenda bigenda neza 5-5 kabisa? Tukaba tukiri kuvuga byinshi bitandukanye, ni nako turi kugenda tugana ku musozo, turacyari mu Mavubi kabisa. Turacyari mu Mavubi aho ari kuvugwamo byinshi bitandukanye, abakinnyi benshi bakomeje imyitozo, by'umwihariko abakinnyi ba ekipe ya APR Football Club bari mu myitozo cyane. Bose abahamagawe barahari cyane, ni Kerman Ikena, Ishimwe Christian, Claude niyo mugabo, akaza uwitwa Ruboneka Jean Bosco, Mugisha Gilbert, Omborenga Fitina, ndetse na Nshuti Innocent, birumvikana n'abandi bose bayoboye atake y'Amavubi barimo abakinnyi bakina ekipe ya APR Football Club. Bose bameze neza, imyitozo imeze neza 5-5 kabisa. Akaba ari ibyo ngibyo bihari muri aka kanya mu mikino, turagenda tubanyuriramo byinshi bitandukanye, kandi amakuru turagenda tuyabagezaho 5-5. Icyo musabwa ni ukuba muri kumwe natwe gusa, ibindi bikarushaho kugenda bigenda neza 5-5. Byinshi uzatazajya wumvira ahandi uzajya ubyumvira hano. Icyo usabwa ni ukora subscribe nawe mushya, ibintu bikarushaho kugenda bigenda neza 5-5. Komeza ugubwe neza. Nitwa Janvier Mukama, tuzegura mu yandi makuru yacu ataha, tuzatuvuga byinshi bitandukanye, by'umwihariko n'amakuru yo hanze y'u Rwanda, mu karere, muri Afurika yose, tuzazigaruka kuri byinshi bitandukanye. Mukomeze mugubwe neza, dore mari makuru yacu ataha. Nitwa Janvier Mukama, ini MK Sports TV.